Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga iti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimot ang. Mano atawin mo't ang puro adalatan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho ah. Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sabali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo ko matultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas nga agpay sa ungam na itabot na agman-manik yor tararamidan la. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manin dagito'y kuko. Ipa-extension ko manin dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alikakamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito'y insan. Huwag nga raw, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kaya't mamerienda ya. Mabisinak mo tankat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga ron, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayan yu iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho? Kas makita yumot, inal daw aday wendak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo, anak ko. Ay nanang, pasensya kayon, ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kityan yaman nga aramida kita. Alang arud, narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramidan. Makaamu ka, anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaang, Wan, tabasit mo't lati sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, sonya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mo't ti sweldo, tatang. Minimum laang. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal anong dakkel ti sweldo daw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang. Naimbag to laang no maipromotak. Tabaran ngumato ti sweldo. Nay, ada ka mo dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wan ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayad iti bill, ti silaw. Masadutak nga agpalingkay.
Inikanak mat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na, ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay wala, dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod apag iso lang mo't ngamin tinabati akwartak. Ilimbri ka kumay ti pamasahe ka. Apay, Sonya. Aldawan, di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? At dapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man lang no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama presyura. Sonya, amo man no asino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di na nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapadaaman nalaw. Nasingpot mo't din ni Jerome nagagat pa eh. Una may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mao. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-amu yung tumuilang ni Cholo. Pitang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonya, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonya akasinsin mo, anak ko. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Wen ngam nagasatakmut latakin ni Jerome tanasingput nanang. Wen ngam addamang mga kwachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni uncle mo may papan itinubyom. Tagibasitin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron ngay ka-agriculture tinlepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw.
Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng Kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat ka. Ha? Kita amot basit balasang ka. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot la agkokoko ter aramide mon balasang ka. Agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat ta dayta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit, Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle. Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito, Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Ken impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramidin na. Pagyaman nakit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo't ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wala. Kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wala. Sana kasi di anak mo, adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan nak idi ngam, masadutak. Anya nga ta, numangala kamot iti education units mo. Bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala ko maata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabaho. Panunuta nga dapay nag iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta. Ay, awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutin. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apo ka. Ay, inyawag mo ka din, kanitsulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na Okay, inawagam ko Di na matsungsung batan ti awag ko, tatang.
Manmano lang ag message manipod nagsubli ijay barko. Ay kita mga nobisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumuklukmag ni Sonya. Masikog ka din. Ay wan late. Andan to na po kaok. Putot tisiman. Kita pa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarag idan. Jak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalaysa. Kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawan. Pagdua-duam jay si man amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mao? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam. Apalam, lete. Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak ka kan itisikog mau. Sapay madlawon tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya? Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. Kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpat hindi saan na pa'y anaala ti kay-kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Ang damat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukut aramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga may agpakukong. Imbag pa'y kada dya kamsat ka ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo tamat maturog di kasinsin mo.
Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mau. Awanan bain na jay. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Sure, kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man dita, si Kasunya. Tulungan nakman ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagag. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturugak pa'y lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang may saang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adalak, ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabahom. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ang maadnaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay ko managiti matak akit, sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska, nga oray lalaki ak, kapno adalang may saang. Angam nakapsut mo't ngaminan nagiti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabiit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Lukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa ikat jay anak mo, ta oray manalon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amulan na anat natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak kada kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabas may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbakak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddotan tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Umayak man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasyan dakman, limusan dakman. Nay,
Apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak mo? Awan ka na medyo balayo? Bakit itang? Awan nga rod makan ni Jibalay may barok. Ikanak man ket day. Anyat kukuan dyan anak mo, medyo balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kaasi ka mo tabagat? Baybayan na ka dyan anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamait. Sadot mo't ngamin. Diyay lagil ilad ter aramidin na jibalayo. Ikan na ko na itimak makan mo. Uray cracker, nodra. Kan kapay. Kan karne. Kan inapoy, nodra. Mabit lang. Takitaak no dakilaban. Ta ison ti kanam. Ada si Dana. Awan. Asinamon kayat mo. Nuwanan na. Basta makargaan titan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala. Urayin na ko, dito ayan tiri daw. Tay nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay. Naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws bagat itang. Ken naiswam sa tapaldam. Urayin nak dito yan. Bagat itang. One barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wan, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bagat. Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ekekak ne apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dya anak na? Wan nga rod awan serbi da nga anak. Tadya lamat maturog teraramidin na. Wan nga roda? En anak na pala nga roda dya nga anak na no baybayan na matlang gayam. No siyak. Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kasla dya anak ni bakat ita nga binaybayan nan dyan nanang na? Wan nga rod awan utang na na imbag anagam. Ay, wan gayam, kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakken kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, ta siyak ton ti mga ibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga oraya kon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang ko amakan! Agring kan! Nagalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kanin nyo dayta, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na! Tapinakanda kon! Nanganak iti kilaban kan asin! Ala, mangan kan! Tapno at day pigsa mamaturog manan! Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanen ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay! Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang? Sige ka! Awan ipig sa mamaturog, nakong! Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga raw, idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to itisoy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang?
Inak man nagsursur, barang makapido ta kiti kwarta, tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo tabakat. Kasla awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko, niler mo. Wen angam sadot mat day jeng anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makitam, nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak ngay, baybayan nakamat ngay na. Kabailak ti magna, napigsaak pay. Dahito lang dyan ko ti problema, nasakit nawang kargana. Wen tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na yung baganagam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Teka lutluton, no issue. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga rin. Tay naksumapol iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat maturog. Mandaram ngamin di anak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon Tawan tumitlat sirbi na. Sadot nga anak. Awan maitulong na. Ay, awan maitat ko nga makan. Ibagam ngamin di anak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon, agkabaw kayo pa yan? Ngambaybayan na nga, pag napag na kayo te kalsada? Enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa lang nga rod no sadot matlang. Kwartaban nga rod, oray 20 lang. Hey, awan! Nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano, ibabaw na kang agpalimaw, stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin nakada kayo nga. Ubing paymat, nasurok lang nga siyang kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Agaitan mo, wano awan. Awan! Iso nga pasensya kayon. Nangag ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Kasano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak. Tada tayo ti mangmangtad iti limos iti inana. Nga isumatikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Ay, wan gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Uro-urayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamot ibaga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nakmat mauray. Kinaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yung siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, tasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Ay, saanan? Makita manan di ang pang-asawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin tayo nga duwa. Baka madibilap direk na yo. Sapay adam ang pang na nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamot nga kita-kitaan jay lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok ngay? Bye-bye aman parem to may tibalay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apan ijata, jak kayat. Mare, ni pari nga Rimwaran, karurwar na onay. Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalag iti pangramanan nyo. Ato yo. Ay na, agyamanak, Mario.
Sige, sumrak ka. Well, mare, urayak manan ni pare Diego. Kat no, jak tumauray na kat, agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wan man nga rod, agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel, jay sigod, Lermo, agreeing ka nako. Adain siyang ko pansit. Inted niyan sit nga anak ni Mimit. Lermo! Nanang, Agreeing ka, tamangan ka ni ti pansit nga inted niyan sit nga anak ni Mimit. da kayon ti mga nanang. Nanganak ko na. Anda pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo, takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangan kan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anya tsangitam ngay. Di kagsangit Ada ka namon. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Awan mangagawan. Masyanak langamin kada kayo, nanang. Kakaasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno at dalamayawid yo amakan. Kat napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to pa inoradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siyak ko matirumpang agdiskitar iti kanin tayo. Awan bael ko. Nakapsutak. Kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo, nanang. Sikati kakaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na maturog. Awan ipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na. Kapo iti panagkabaunan. Awan mabalin ko. Jakmat kabailanan tiyag trabaho. Urayak lang ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo kininanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bakit itang. Takas jay mo diyanak na. Wani nga rod Atapak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay ina na nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol itikanan tayo. O may daladawatan. Nalaing mo't na dyan kay Lermo. Aramatan na jay na tapno at dakanan na. Wani nga rod gapoy ti kay nasadot na. Jak inikanan iti kilaban ni bakit itang. Uray siyak. Jak mo ti kay kanan ni temakan. Naupayakon. Narod Ay, huwag gayam. Ni pare nga Anya nga oras sa sumangpet. Ay, malamton sumangpet tayo jay. Husto nga rod, Sabel. Taoray ag malmalimak ba't ita dito balayaw. Wan si kati makaamo, Mario. Ni. At tuktuk, Sabel. Ang mga nilakay mo. Imposible Malampay nga sumangpet tayo jay. Agata, wan! Umayak man! Ay,
Ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Ada kilaban niya. Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Ha? Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amo tilablabidan na. Di na amo ti mapaspasama kitaglawlaw na. Isabel. Ni Mario. Pinatpatama ng temak. Nay, Papa Nam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan dito karinderya. Apong itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunak no da kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apong itang. Ada ka nga no di balayo. Imposible akalaruam day jay. Ada lalaki akadwa ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti pa nagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwa ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ayang asawa na? Ha? Sige. Tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, siya naglaslas daw. Ada kadwa ni bakit mo di balayaw. Nakarikap pa tire daw. Agkabaw nga minon na apong itang. Ang apaya kastoy. Kalata nagtibayo ak. Kasla, adda mangidordoron kanyang agawid. Ay, agawid ak manlangin. Diyak maawatang tariknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin atawa diti balay. Kan, nakababa dagiti kortina. Kat, saan mat anak kapadlag tiri daw? Ha? Lukatak tiri daw. Ha? Nakalak iti unag. Isabel! Isabel! Nakaturog na ta. Isabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Isabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ke. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Ije ti pagnak nga murag. Ije bakdor ti pagnak karong Marsabel. Ije ri daw ti kusina yo. Aglambang kan dito si Roque kama Mario. Nakita nga nagrequest ijakat na lipatak gayam nga inlaktad tay. Anya? Ay, dara sa maaso may Roque na itakama. Wan, up. Di ka naglamang, pare Mario! Allah! Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dito kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Jigo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmadingay na ramid me. Nag-istorya kami lang ito kwartaw. Awanan kay tibayin ka! Anay ako! Di ko naman. Jack amo, ti panang rugrugit yu iti ulok. Iti pa ilang. Adun ti mang mangag ko. Ngam Jack inkan ka no. Tatakal ti panagtalag ko kun kang asawak. Ngam Jack laim pagarop. Pudno gayam dagijasa yung gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriing ka na tapno na pigsa ka man na maturog. Ha? Apa yan nalamis ka ngay? Ay, Lermo,
Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agreng ka man. Natay ka kadailer mo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na anak ko. Ano ba? Apay ngaya natay kan. Sako ba apay tiyo mo na amatay. Santo ka. Apay ngaya natay ka matan. Aler ba anak ko? Awan ka na patpagak nga anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayam ito'y lamayan, Mario. Wayne, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensyaak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsan na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Diyak mat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siyak nga rod. Kan, wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tama nga no agimon nila kay mo. Awanan na. Pinapanaw na ko ni Jebalay me Mario. Iso nga nasayata nakita kay Toy. Data ko mantag din na. Sinamatan di asawam. Saan, Isabel? Saan nasayatin naramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kiti asawag ti amin. Kaya't napakawan nakmat. Basta, diya ko nululitin pa eh. Sorry. Ngam pilyag ti asawag. Kanda kita nakmi. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Tapat jak. Ama pakawan na kang tumatlahay. Agbalbaliw tan, Isabel. Nangrunakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam na dagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak ka na ta. Sa atan to agbalbaliw, Isabel. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasayata si Mangput kayon, Lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya? Itay pa si Mangput kan nagkapuy di pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. Una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam? Saan pa'y, Lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. malah, mabit lang nga paw. Siya ko, ti mapanagluto iti makan. Wen, Lolo? Anya ka matad anak kaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak maw. Anya matan. Agreeing ka matan iti kayat maw. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan awan ka na nanalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sa ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mat. Ay pang-aasim man. Panunutan mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakin katikas to'y? Ngam saan lanam na minsan anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto ang makan. Maya karak iti destino kita abulan. Iso anasken nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos laken ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo? Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day ta bakit? Apag isumutin na bakasyon da.
Isu nga ijay ton nga ginroll, iti sumarunong nga eskulyer. Lukasta, ijay kayo nga agnad, anak ka. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya, ay ulibyan ako di ka kumamasayer iti na ito nga bagakang ka. Ah, Pangasem, tayo ton ada kay ton ijay, tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay, ti kasitar aramidem dito'y balay. Nga agriing ka iti anyaman nga oras akayat mau. ni tatang mo. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngabin, adda obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumwar ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balunan nyo. Nanang, Awan mo ti pakabanbanugan na, tapno maladaw nga agreeng. bayan yun. Agriing latan no kayat na. Anya, Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso ana panunot ko ti umay laangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak mat sakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga aggagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo aramidan, mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawang. nay, apay nga itakalaang Olivia. May saal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murangyo. Anya? Imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday tala pumanas syarter aramidam. Anya? Ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, Diyak to pa'y pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo. Makapasuron. anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asumbatan. Nanang, Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. wen nanang, kinapudno na, day ti plano kita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang lang amang sapul ka iti apartment lakay. Diyak kayaten ti makipagnaod ditoy. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag, makaakartay mo ten. Nasayat no kas na. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lat na. Agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka. Tandaan am dayta. Anya, imakar kayo gaya man, mare. Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di na saya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinungbat. Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mangala kay ti babaw nan.
Wan, mare. Iti kasta, adda mga sikaso iti amin, iti apartment. Ay, unay kan, Mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabaalam mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti babaunan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nilakay ko. Nembang oras mo, nana? Ay, kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapol ka kanu iti panggadam. Ay, ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabaho. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ah, ay iwan, ma'am. Mayatak iti day ta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutwam laang iti masapa dagiti agama. Ah, wala, ma'am. Kan ibagakmatan kan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Diyak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday dyan inton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya kung timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinan tayo jay. Anya? Ne, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan niyo, Mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, da kaya ti kasjay. Ay na, day ta ugalim ti rumbang nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati akngawan sa bala kay papanan tararamidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabwisitak iti day di ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Dayan Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duwa talaang. Manganto ni nanaana inton madamdama. Anya? Ay, ayabang kitin. Madimot ano kasya mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti day na. Ngamiin, dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Amom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain abakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak agtrabahon inton madamdama. Awan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan ka itibain. Di ko nam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ne, apay ngay akas na ti bagbagam, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan ka itibain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan ka da kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumungbat ka pa lang. Oh, aday ka! Kanang amin day ta inlutam. Total, agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jak mo't din na magnupapanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay sa nana. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, sir. Ada ka der aramiden ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasya ada kay lang ti mabatbati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, mga nuad adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, kwa. Ay, jak man amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na.
Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo mare, nadlaw ko kan kakadakkel tinagbaliwam. Manipod nagasawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho ta pa'y kasbabaunan idi, saan ka mo takasta. Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaw ninyo. No right ko. Ken amok abasol ni Nana Ana, iso ang maaramid ko tikas kan ko na. Ha? No sigud man ababao na nakidi, saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak, gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni Nana Ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasayat na itangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibagatikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti ka na yun ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, Nana Ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am, awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay mo no nagiti seledio. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibagak, sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawakan ka, iso akasta ka. Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpay laang, ha? Ay, awan mo't talaga tinala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos ka! Anay ko. Anya dahi tangar aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa'y lang adda itayan tiri daw. Iso anang kudagiti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay. Nakitam ani Nana Ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga ala no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko may tinasayat ni Nana Ana. Ngamin, sakbay ang nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabahom. Sana yan? Anya? Iso nga amok nga amum tirigat ti kas ti trabaho. Iso asaan kumamat akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kas ta kinakurapay. Anya? Hala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak.